Good morning, everybody. Welcome to our English program on Yuli TV. Ambalmo dangana kukura Yuli television ka awa jamukan mandi no ya ka anglais jamukan amu darsu dama wala ndaw dama ina obita amina kuma minga we farakulu bikoni amina kuma farakulu ka armadin farakulu amina kun folo ko ka parce taku flado amina kun folo mike we ka kuma ngolo bolo senu mo observa mun ko o domano fay anglais la wa kama bi amada mi we farakulu yare fo ka farakulu matugo de anglais la fo ma ko be body my body body my body ma fa anglais la body my body, mon corps, the body, le corps, farakulu. Human body, ça c'est le corps humain, human body. Aramadin farakulu, human body. So we are going to talk about human body today. Bi amina kuma aramadin farakulu ka ordo kambi na la suno taku follow. O kama ni aramadin yere laje ebe follow mi o kungule. Kungulu amba fa anglais la ko the head ukungulu my head ukungulu your head ikungulu her head akungulu muso his head akungulu che donc the head ça c'est la tête ukungulu the head otemenen ko femin beni no we ibe nyeda afuma ko the face ode nyedai angwa mako visage dorba ko la face the face my face is nice, you got a new face, donc o face pour abibulu nyeda pour abibulu bide, donc the face ça c'est nyeda le visage, ok, donc tu ko fe mimbe no we na ramadin ne ko fe ibe kan ramadin kan nangu to wana mba fo le cou anglais ba fo mako the neck cou the neck le cou nkan my neck nkan donc neck N-E-C-K my neck okoroko nkan for the neck we kind ramadin kan otemenen ko fe amemi o bulukara donc ama foma to kana ko le bras ango bamananga na ko bulukara donc anglais ba foma ko v arm my arm okoro ko bulukala my arm hurts mbulubagandimi mbulukala kodo my arm hurts mbulukala bagandimi donc my arm o mbulukala the arms o mbulukala ok otemenen ko fe ambaye ni arama den jole baye ko afo comme français la ko les dos français mais anglais ba famba ko be back donc the back o kodi my back o nkoi his back che o ako donc back o koi my back your back his back her back it back abela jire back ko okay otomano ko fami mbe no to mai ne farakulu la tuni ibna e kono barai do ba fo anglais la yoro fotuko flado stomach odi kono barai stomach odi kono barai o ne kono bara bela jilen takaja odi stomach mais furbe yoro mena no funo be funo afoma ko be belly donc le stomach be belly be abekele fotuko ba aboya wana sona be fanglin the belly the stomach donc a bela jele kono barai the stomach
the stomach, ou bien the belly, ou bien konobara. I have got a big belly, konobara ba bembulu. Okay, I've got a stomach kick, konobara ndimi. Okay, donc a bekele stomach, belly, a bekele. Otomano ko fe amebola amina sena. C'est on va faire la jambe. Armadin c'est on va faire la jambe. Français là, la jambe. Anglais va faire the leg. How is your leg? Ise metogodi. It is okay. Faut être la akany. The leg okoroko c'est singala de kodo. Singala. Donc mi me damine kumure kuru la jinga tabla o de jambe. Donc an ba bela jelen ke to kana ba fo ko la jambe ka bela jelen mo ka yara mais singala de kodo o de jambe. Donc the leg en anglais ma ko the leg. My leg is singala. Your leg is singala. The leg singala. Okay. Namboro la mina tegela. Na tegela. Yoro tege fura koni afuma ko the hand. The hand, ça c'est la main. My hand. Doba for the pronunciation dobe no ba ko my hand over my hand abekele. Hand over hand abekele. My hand abekele. My hand okoro ko tege fura la main. Amana bula tuni mimbe no tege de ngoni. Ama fuma to kana ko les doigts. Tege de ngoni. Angoma les doigts. Mais anglais ba fuma ko the finger. Finger. F-I-N-G-E-R. The finger. My finger. Your finger. Put your finger down here. The finger. Otomano kofe. Amina mina. Oye kumere kuru yoro ni bora singala la kumere kuru be sanfɛ. Kumere kuru a foma anglais la français la folo ko les genoux. Yoro to ba foma ko les genoux. Ango kumere kuru seme kuru yoro mina woro o kumere kuru yoro. Donc a foma ko les genoux français la les genoux. Mais anglais ba foma ko veni. K-N-D-E. Veni. My knee, mon genou. Your knee, ton genou, n'est-ce pas? Her knee, monsieur, kumrekuru. Donc, kumrekuru de veni. Otemeno ko fe amemi we singoni. Bulungoni fora singoni fono be. Yoro ne se ne singoni ya foma ko a toe. My toes. A toe. Français là-bas foma ko orteil. A toe in orteil. Bon ngana ma foma ko singoni. Anglo ko ma ko a toe. T-O-E. A toe. Oui, orteil de français là. Bon ngana ma foma singoni. O ko fe mimbe we sere simpetrere amango se sambarare amba fuma ko the foot le pied français au côté amba manongo amako se sabara anglais ko the foot et ma wa ko football ballon mettant c'est me que ballon mettant ou de football oh alante mena minga no we hani ballon do fono be wo o kani bule ba mena bulo ka flu wa handball donc farko nyade chamam be no ato sur la anglais de fait comme français wi ataka do français là mais anglais mo de do donc handball ni football no e ba ka fo bulo no ba la sembe no donc football o ballon metani c'est donc va fo ko football donc le foot o c'est sabrade foot. On a flado bako fit, my feet, mes deux pieds, mes pieds,
mais comme on est mon pied mon my foot donc foot o c'est sabaraye donc ñaado ay talike nuna ne kun folo yi donc quand ali ni tra docteur sola ni rom bi di ko what is the matter ou bien what is wrong with you ko my head hurts ngolo ba andimi what is wrong with you my leg hurts mune bila sema andimi what is wrong with you I have got a stomach ache ngolo ba andimi donc o bela jele ni ngali kala ko what is wrong yorande la ko katme ne tra ko what is wrong with you o ni kina ko mune bila donc ni fammi gi dimi docteur ke fi bo de fois e so an bela kele ta ka fo c'est ma andimi my leg hurt ngolo ba andimi my headache I have got a headache mbulo kala ba andimi my arm hurts o bebse ka fo men famille kono dimi nunu ngolo dimi o ache I have got a headache I've got a stomach ache donc ambura muni sa noyi farakolo nunu kun folo ni ala sona anda bina si flana ma dona nata ama fo aga lajeli la ala kan be shenwere see you next time thanks for watching us see you enjoy your day